Hatırlıyorsunuzmu video arxivlar proyektinin 3. çıkarılışında bundan 25 yıl ilk düşürülgen yazma qarağız. 1997 yılının fevralında Tatarstan Fenler Akademiyasının Tarih İnstitutu açılığa bir yıl tolu oңайından яңа фәнни үзәкне тәкъдим итү кичәсе оештырылган иде. Татарстан президенты киңәшчесе Рафаэль Хакимов җитәкчелегендәге яңа институт ачылу республика өчендә, татар дөньясы өчендә бик зур вакыйга булды. Аның презентациясенә Татар конгрессы башкарма комитетының беренче рәисе, тарихчы академик Индус Таһиров һәм башка күренекле галимнәр, Петербургта яшәүче адмирал Искәндәров, Татарстанның Екатеринбургтагы вәкиле Бекбов кебек билгеле шәхесләр дә килгән иде. Бу чарада халыкка танылып килүче яшь җырчылар Зәйнәп Фәхретдинова, Зөфәр Билалов та катнаштылар. Ул вакытта бу эстрада йолдызлары да Тарих институтында бик яшь иделәр. Хәтерлисезме? Екатеринбургтан, ләкин ул Татарстан кешесе, ләкин шул ук вакытта аралашып, Пуздрасның Петербургның вәкилләре белән сөйләштек, аралаштык. В Санкт-Петербурге. Вот 1703 год. Возникновение татаро, мы себя называем татаро-башкирской диаспорой. Это действительно первые вошли татары сюда пришли, заложили первые камни. Прошло 100 лет. В основном татары участвовали только в физическом труде, в наемном труде. Вот находились вот в этом слое деятельности. И для этого потребовалось 100 лет. Через 100 лет росло и самосознание, но и татары начали проявлять свои лучшие качества. Инициативу, смекалку, находчивость. И прежде всего, кто появились? Предприниматели. То есть появился слой, который начал участвовать в предпринимательской организационной деятельности. Это очень важно. Проходит еще 100 лет. 100 лет. Татары, предприниматели, и татарская диаспора уже приобрела существенную силу. Но ей еще не хватало, чтобы она могла бы решать свои национально-культурные проблемы, наши национальные проблемы. И вот здесь включается третий слой. Это слой ученых, это слой республикасында başta hürmetli hanımlar, efendiler, kıymetli alimler hem konaklar. Çünkü bunda bizning mindet Tatar yallarının kaymakı yılgan Emin Galim da tügül bizim hem en mühim cemaatçılık altında söylerge klinik mühendisi. Mikrofonu tutup anın meselesirge bulunmasını kapı da cevaptır. Akşınlarga bu hafta söylergetlerim çünkü bu çından da benim bilmegendir nerse. Onun için gerekirsiz konularda bir şey elektrik ettiğim. Alanın maddi tanışı temin etkeniydi. İndir privilegiyaları vardı. Lakin alim kişiye geçitmegendirlerse bari de alimler geçitmegen. Bu da bulsa icat elektrik meselesi. Degen temalı tekşedir. Kolektif bir tavuştan bugün her şazalda 2 saat falandır jilish olur. Barımızda birden ana direktör kütüp sayladık. Şunu da kutlayımız. Hem sizin de şu an hoş oldu. Kırıkın akıtlam bilmeyin de. Tatarlarga men shularga so'z berib, ularni Tırnar edik. so'z
Kaderli tamaşaçılar, siz hatırlıyorsunuzmu video proyektinde Tatarstan Fenler Akademiyası'nın Tarih İnstitutu'nda 1997 yılda ötken medeni uçraşu tasvirlangan video yazma karadınız.